base-Efeso sahluko 3 verse 4 ungangenisela nje ngidabese ke ngidabese sengiyachubeka. Base-Efeso 3 verse 4. Nanifunza lokhu nitawubona kwati kwami ngemfihlakalo ya Kristu. Nani? Nanifunza ndawuba njani? Nitawubona kwati kwami ngemfihlakalo ya Kristu. Nitawubona kwati kwami ngemfihlakalo ya Kristu. Kusho ukuthi uma ningafunzi ngeke niyibone imfihlakalo le kuKhristu. Uma ningafunzi ngoba manifunza nitawukwati. Manifunza lokhu kuphi-ke? Manifunza sonke lesahluko. Ake ngifunze ke sonke lesahluko. Ngalezi zathu ngiyanithandazela mina Paula lengisiboshwa saKhristu Jesu ngenxa yenu nibe betive. Mangaphoza lapho Paula uboshwe ngemaRoma. Kepha uthi usiboshwa saKhristu ayisemaRoma. Mase silandzelela ke leliqiniso angilisho nyalo ngiyawulisho futhi. Kusho ukuthi kude simo longaba kuso sibe ngetulu kwaKhristu. Angakubopha lamaRoma but awusiso sicila sawo. Singakubamba lesimo but awusiso sicila sesimo. Uthi Paula emaRoma angibophile. Kepha lamaketane lenginawo ngenxa yaKhristu. Angisiso sicila semuntu. Thank you Jesus. Empeleni senivile ukuthi uNkulunkulu ngemsa wakhe unginikela umsebenzi ukuthi ngiwethwale kuze nisitakale. uNkulunkulu wangatisi imfihlakalo ngekungembulela. Niyabona bazalwane imfihlakalo taNkulunkulu ngetetembulelwa kithi sonke. But la embule khona wembulele thina sonke. Thank you. uNkulunkulu wangatisi imfihlakalo ngekungembulela njengoba sengike ngathinza nje ekubhaleni kwami. Nanifunza ke lokho nitawubona kwati kwami ngemfihlakalo yaKhristu. Bonke abantu abazange bayatiswe etukulanini letinye njengaloku nyalo seyembulwe ngamoya kubapostoli bakhe labangcwele nakubaprofeti. Imfihlakalo ngilokuthi betive nabo sebadindlalifa kanye nathi. Sekwendeke ini la kwendeke siphicapicwana kwendeke umlabalaba wemfundisi Mabunza kwendeke umlabalaba kuzoshaya umlabalaba la betive sebadindlalifa. Awucabangi ake sengithi nje kunelifa ekhaya kini labanishiyele lona bese ubona kungena abantu labanye labang10 kanti niyadada ukuthi ngi3 la khaya bese kuthiwa nalaba uva kunjani mangabe sekwendeka angikwadi ukuthi wendani ubone bachamuka bageleda nalo ngumntwana la khaya naye embaleni nithi niyala kumbala nive senibidwe enkantolo kuthi naye wala. Paula ke uthi lena yimfihlakalo ke lokuthi abantu labe bangaqualify kubalelwa kulelifa kepha sekwembuliwe lokuthi nabo banelifa sekwembuliwe. uNkulunkulu ke akasebenzi ngemakomiti ukuthi wabita umhlangano wabita bebindeni kwahlangana kwayawuphikiswana. uNkulunkulu angathi into sewuyende kanje seyinjalo. Kude la consulta khona. Thank you, we praise him.
imfihlakalo ngalokuthi betive nabo sebathi indlalifa kanye nathi nekuthi sebangumtimba munye kanye nathi futhi sebabahlanganyeli besethembiso kanye nathi kuJesu Kristu ngelivangeli. Ngendi wasebenza selivangeli ngawugcina ku8 lamhla ngendi wasebenza selivangeli ngesipho bazalwane. Ngendi wasisebenza selivangeli ngesipho semusa wabani waNkulunkulu ngesipho semusa waNkulunkulu. Makhona into longeke uze uyithathe kumuntu nento longeke uze umnike yona umuntu sipho semusa. The gift of grace. Sipho semusa. Lengiyuphiwe ngekusebenza kwemandla akhe. Nali ke livesi lengigcina ngalo lamhlangale kwaloko manifunza nitawubona. Ngicela uhambe usicethe ke lesahluko solo silungela njalo ukuthi sitawungena ngalokujulajulile. Verse 8 mine nome ngingilomncane kunabo bonke labangcwele ngaphiwa lowo musa wekushumayela kubetive livangeli lemcebo waKhristu longenawuphenyeka. Livangeli lemcebo waKhristu longenawuphenyeka. Sihloko sethu solo sichubeka nesihloko lesithi discovering your riches in Christ as a believer. Kuthola noma kucondza umcebo lonawo kuKhristu njengemzalwane njengelikholwa ake ngibeke kanjalo njengelikholwa. Sitawukhumbutana Johane 14 verse 12 la Jesu athi khona lokholwako utawukwenda imisebenzi lemikhulu. If you believe you shall do greater works. Utawukwenda imisebenzi lemikhulu. Kukholwa kwethu akusukwephetha ngekuattenda lisondvo akwephethe ngekuthi senda imisebenzi lemikhulu. Njengalo sesitile la asiphumeni siyokwendani bazalwane imisebenzi lenganani lemikhulu. Masibuya sijabulile ukuthi yendekile imisebenzi lemikhulu. Konke lesikwenda ngelibito lenkosi yethu Jesu kukhulu. Uyakhumbula ukuthi ngisho kupha umprofeti waNkulunkulu iglasi yemanti lizulu lithi thank you. Noma yena ngasho lizulu kepha lithi waze wasebenta. Imisebenzi lemikhulu. Akufuneki isebenzise isikali sangalamhlabeni lesendiwe bantu. Asebenzise isikali saNkulunkulu. uNkulunkulu ukhulumile futhi ngendothana yakhe ukuthi mawukholwa utawubona. Loyo ngiJohane sahluko 11 verse 40 uthi kuMartha Maria uthi angakutsheli ukuthi mawukholwa utawubona inkhatimulo yaNkulunkulu. Maria bekathi kunemathambo kunekunuka kepha Jesu wathi kunenkhatimulo yaNkulunkulu. Kunetinto letinye letihambe tisibambe tisihlasele tivele tenteke empilweni yethu mase ucabanga uthi angiphinzi noma angiyekele. Kepha Jesu uthi mangabe uyakholwa utawubona inkhatimulo yaNkulunkulu. Kusho ukuthi emehlo akho awahlale agadze inkhatimulo yaNkulunkulu. Nala bese uthi khona sewufake no more. Sewetame kakhulu. Kepha Jesu lamhla uthi angakutshelini ukuthi mawukholwa utawubona inkhatimulo yaNkulunkulu. Encwadini yaLuka 12 verse 19 kuya 21 nitangicolela nje ngitawugijima kule mibhalo
ngithathe naku lengifisa ukuthi kusakhele lo mcondo ngale liqiniso lapha leli verse ke la ka 21 kulo Luka 19 kunjalo ke kulo lotibekela umcebo kanza kacebi uthini lo 20 kanza kacebi kuNkulunkulu niyabona ke lokuceba abazalwane kepha thine likithi sengikuphi lapho lisezulwini lapho silinzele khona ukuthi kuvele umsinzisi kuna lokubili lengifuna ukusho lokusime kuleli qiniso lengazothi seliyangikhweshela number 1 Jesu makhuluma naMartha uthi Martha Maria ukhethe into lekahle langeke emukwe yona mangabe umcebo wakho mangabe isecurity yakho isentweni longahle wemukwe yona kusho ukuthi awunamcebo ngekwelizulu number 2 leli verse lebe ngilikhomba lapha ngilele likhuluma nganali lijaha bekulijaha licebile lithi ngidawukwakha tilulu letinkulu bese ngisiphumula umphefumulo wami ngoba naku ngiyanethetela ngenele ngibona into ngihambela kahle Jesu wathi mangabe kuthiwa kulobusuku umphefumulo wakho uyathathwa letinto titabatabani lokusho ukuthi umcebo wethu number 1 akusuba into lengahle ithathwe kuwe number 2 akusuba into lengahle longahle wena ususwe kuyo makungasuka kuwe noma wena mawungasuswa kuwo akusuba yisecurity yakho leyo akusuba into longathwala ngayo uthi ngicebile manginako Paula kanye nalabanye bapostoli labanye babethelwe esiphambanweni labanye banikelwe emabhubesini badliwa ngemabhubesi labanye basahwa ngemasaha baphila njengetinkuni basahwa babulawa labanye bosiwa babethelwe esiphambanweni bese kubaswa umlilo la ngaphasi lo mlilo ubose kancane kancane baze bafe ngenxa yekuthi bebathole umcebo mbamba yabo mawuthola into mbamba awunenzaba ngalokunye labangakuthengisela kona mawuthole umcebo mbamba ngihambe ngiyabona ukuthi yini lele yabangela labantu bafe bangakhaleli ukuthi bangashintshi ulimi lwabo nebufakazi babo ngaJesu ngilothi bebathola umcebo mbamba labangazange bafune kusuka kuwo umcebo lokuKhristu Jesu kungako ke encwadini yabaseFilipi sahluko 4 thank you Jesus kubaseFilipi sahluko 4 verse laka 19 uNkulunkulu wami utawuhlangabetana nakho konke kwesela kwenu kuye ngemicebo webukhosi bakhe lobuKhristu Jesu uyayivakele nzapha uNkulunkulu utawuhlangabetana nani ekwesweleni kwenu kuye ngani bazalwane ngemicebo webukhosi bakhe lobukuphi lobuKhristu Jesu lendlela uNkulunkulu lathi uhlangabetana ngekweswela kwethu ngayo uthi utasihlangabeta ngekwemcebo lokuKhristu Jesu hayi ngekwesimo sepolitiki hayi ngekwesimo sahulumende hayi ngekwesimo sebhizinisi hayi ngekwesimo selidola uthi uyawuhlangabetana nekwesela kwethu ngemcebo lokuKhristu Jesu He shall supply all our needs according to his riches in glory in Christ Jesus lisho njalo livi lakhe
kunemcebo Naboth la uthola la unikwa wona lifa, inheritance. Lo mcebo waNaboth bekulifa la bekashiyelwe lona bobabe labe balithole kubo babemkhulu. Le vineyard lengathi ngicela botfundzela ke lapha emakhosi ekucala sahluko 21 ngiyabonga nalo sebalivedile. Ahabi wahamba wayawucela lesivini kanzi akati kuthi lesivini lesi lifa i-inheritance, lifa leli, lifa leli non-negotiable, leli ngenanzengo, lifa. Inkosi Ahabi yahamba yayawudama ku-negotiator wathi ngitakunika sivini sami lesingcono kunaso. Kwakhanza ukuthi Naboth uthi uyathi wena waphakathi uyathi kude lokungaba ngcono nana into nayi lengiphiwe bobabe yashiwa bobabe emkhulu ungakayisebenteli kude wabe bathe ushintshe ama terms ukuthi kumbeke noma yini longahle uyifune. Wathi Naboth angikhona wena waphakathi kulalela any other terms ngoba lokulifa. Situkulwane salamuhla siyambonga uNkulunkulu ngelwati lolukhona, knowledge that is floating like birds anywhere, left, right and center. Lwati lolunye lusifundisa ukuthi imali singayakha kanjani sisemakhaya. Kepha lengakusho kunelifa lekumele lingasilahlekeli lekuthi batali bethu bogogo omkhulu bethu baphile njani nangesikhathi kungekho Google. Niyangiva bazalwane? Ngesikhathi kungekho lwati ukuthi imali uyakha kanjani usekhaya. Ningixolele lomlwami bazalwane ngilokuthi alusilo lolune knowledge noma ngithi ngiko ngawuthi internet money. Niyabona kepha niyabona noma bomkhulu bobabe bethu bangazange babe nelithuba lekwakha imali ngaleyo ndlela leyo, but singalahlekelwa ngumcebo welifa lekuthi then bebaphila kanjani, bebasebenta kanjani, bebavuka nini, bavuke bendeni. Sekuthi nalawo matshe lebekusilwa kuwo tinhlama tembila kugaywa sinkwa sembila bavuke ngabo 3 ngabo 4 ngabo 2 ekuseni bagaya bakha imali leyasita kumbe kufundisa babu wakho wasita kufundisa wena, kumbe labagaya kusita ukuthi bafundise make wakho waze make wabona imfundo ukuthi imcoka base bafaka wena eklasini. Singalahlekelwa ngumcebo wekusebenta, sigcine sinemcabango ukuthi money is all that counts. No, money is not all that counts. Akusiyo imali lengokonke, kusebenta lokungokonke. Kungako uNkulunkulu makadala umuntu ensimini yase-Eden akamnikanga imali, wamnika umsebenzi. Angakoni wathi nayingathi yilinze. Singalahlekelwa lifa lekuthi sidalelwe ukuthi sisebente. Amen. Hlala ubude ke, awuhlale ubude batali bakho, uhlale ubude mangabe usenemusa, your grandparents are there, bogogo nabomkhulu, awuhlale ubabude benendani kuze nibe netintho.
benisebentana. Naboth wathi lengikuthole kubo babemkhulu ngeke ngize ngikuthengise. Ngeke ngize ngikuthengise. La vene siyawugcina side nemhlaba ngoba asadi sisindo se-inheritance. Umhlaba lesishiyelwe wona badali bethu. Ngoba esikhundleni salowo mcebo lowo sesibeke ini bazalwane iprize. Sesibeke iprize. Money is all that counts. Because inheritance seyibukeka ngathi yinto lengenalutho. Ngani inheritance isigcinela umlando ngathi. Kuthi kwaba nabani wakuthola kanjani lokho. Ngisangiva bazalwane. Yeah. Ngalelinye ilanga. KuHebrew 11 verse 26. You are good students, eh? Amen. Amen. KuHebrew 11 ngesi dot. KuHebrew 11 verse 6. Mose lisitshela ngekuthi akazange anaka indvo lebeyibukeka ilihlazo. Buphuma eGibhithe abitwa ngekuthi uyiprince, uyahlonishwa, uyasaluthwa eGibhithe. Kepha Mose liBhayibheli lithi wakhetha kungabitwa ngekuhlonishwa. Ngenxa yani? Ngenxa yemcebo lokuKhristu Jesu. Yey bazalwane. Yeah. Wakhetha ukuthi akunandzaba lamhlabeni noma ngingaphatha esikhundla ngingahambi ngemahasha kanokusho, kepha ungangemuka konke lokhu umhlaba longanginika kona, kepha ungangemuka umcebo lokuKhristu. Mose wabona ngemehlo enhlitiyo ukuthi nothing can be exchangeable ngemcebo lokuKhristu. Nami ngiyathandaza ngitithandazela mina nawe kuthi awu Nkosi kwangathi vele ungangembulela nawo umcebo lengingafa nekufa ngithi angisuki kuKhristu. Angisuki kuKhristu. Angisuki kuKhristu. Nongwali ngisilendodza le kuthiwa yabaleka ixoshwa bozidlani mabayikhanza bozidlani bakhanza sakunamali. Bazodazusho ukuthi usigijimiselani kangaka. Ngicabanga lo mlomdzala umcebo wakhe bekuyimpilo yakhe. Yeah. Beyazi kona nginalutho bafana bami but nginempilo. Lengeke ngize nginike yona. Leyo nhlitiyo yabo Naboth, leyo nhlitiyo yabo Mose kubona umcebo lomkhulu kuKhristu akube inhlitiyo lesinayo lamhla, kepha sitayithola leliciniso ngekuthi nika sikhathi siwumbe lomcebo kufunza liciniso lelivi laNkulunkulu. Sephetho sami sithi ke kuba seGalatia sahluko 3 verse 1. Galatia sahluko 3 verse 1. Hawu maGalatia lalibele seniyengwe ngubani? Akusini yini lenakhonjiswa emehlweni enu ukuthi Jesu Kristu wabethelwa? Yeah, maGalatia lanjani? Lalibele seninjani? Seniyengwe ngubani? Ngineliciniso ukuthi laba sihumshela iBhayibheli bahlolisisile emagama. Nekuthi kuyangani bangahumushi ngalendlela ngidawuhumusha ngayo. Ngicela kule lesingisi lelithi who has bewitched you. Ngithathe ngihumushe nithi niloywe ngubani. Seniloywe ngubani. Usho njalo Paula uthi umuntu longachubeki neliciniso lelembuliwe ebaleni. Leli sevini laNkulunkulu uthi lo muntu loyo uyawube uloyiwe. Kusho ukuthi umzalwana ngaloywa
ngoba lokuloya lokhu kuphuma eqinisweni. Uthi leli qiniso lembuliwe before your very eyes, nimbonile nivile ngaJesu abethelwe esiphambanweni, nivile ngemnikelo lo wendiwe ngeJesu, the sacrifice for our sins, umhlatshelo umnikelo la wendile Jesu. Uthi lokhu kwendeke emehlweni enu, sewuthi manje seniloyo ngibani, seniyawuthatha ama sacrifices etinhlanhla, ama promotion etikhundla ekuba bo MP. Thank you Jesus. Ngesini ngikhulumela Paula njalo. Uthi Paula seniloyo ngibani ngoba liqiniso lemuntu losuse emashwa nemabhadi sewabethelwa. Nyalo seniyawufuna ingadi enkukhu, niyawufuna ingadi yebantu kususe emashwa nemabhadi, seniloyo ngibani ngoba lento seyendeka kathe. Jesu sewayenda. Busho ukuthi Paula ubuka umuntu losasuke eqinisweni wangalaleli liqiniso lelembuliwe, uthi lo muntu lo uloyekile. Uloyekile. KuKhristu wabethelwe emehlweni enu. Lokuloywa ubese uyethuka mawufunza Galatia 5 verse 20 lokuthi lenzaba yebuthakathi kuthiwa sithelo senyama kulabakholwako. Galatia 5 nekukhonda Thixo nani ke bazalwane anilifunze lelandzelako emva kwakhonda Thixo Nekuthakatha. Nekuthakatha. Kusho ukuthi umzalwane lokhuluma lokungasilo liqiniso sekungendeka ungena kulelo gama lelo-ke lengisaba nekulisho. Mawungatimiseli ngeliqiniso la nkulunkulu kusho ukuthi udukisa abantu, ususa abantu endleleni lekungiyo. Angithi umthakathi ukundizisa ungenathi imbiko. So umuntu ke lokuthakatha kwethu thina lesikholwako ngilokuthi sithi uNkulunkulu uthi kanti akusho yena. Lokhu nje lesekufunako lokubenefita thina. Lokuthakatha la kushoko ke uthi ngiyamangala bazalwane. Buthakathi kufake amagama craftiness. Sengiyabuye ngiyicetheleke lenzaba le. But lengakusho nyalo kodwa ngci. Lokuthi buthakathi busho manipulation. I-manipulation kucontrol abantu. Kuba controller ngelaka lwakho bazalwane. Yeah. Uyathi ukuthi ungaba manipulate abantu ubendise lokufunwa nguwe. Ungabayekeli bende lokhu nabo labakucabangako nalokuhambisana necharacter yabo. Lokuhambisana nalobunguye bakhe lo muntu ngoba naye udalwe uNkulunkulu. Buhambisane nekuthi naye njengalo uNkulunkulu athi khethani lamuhla nawe uyamyekela uyalibeka liqiniso bese uzikhetha yakho indlela. But manipulation iyamforsa ukuthi shona ngala. Spirit of witchcraft. Uthi lo munye ke inceku yenkosi senior to me uthe Kwaluseni kwakhe libandla ukhanze kunebantu labakholwako but labadzinga ideliverance ngoba baphile ngaphasi kwemoya webuthakathi but babe bakholwa. Spirit of manipulation, spirit of control. Sishon le spirit of control sisho ukuthi njalo makumele kube khona nokwendako kufuna wethuswe kuze ungethi ungena kuloko gijima ulethe
so ungacethela kuze ungemukwa tindvo takho kuze tibuye letinye tindvo takho lendvo likhona leliqiniso but once wakwenda ngokwesaba akusesiliqiniso laNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi anikanikwa moya wekwesaba sitha sisebenza ngekwethusa abantu mangabe nje umuntu atiwa ukuthi ngumthakathi athi ulubambe lingashoni uyeva ukuthi ukhuluma kahle bathe ufake kwesaba uNkulunkulu angeke amelane nesitha bese uyasibambisa sitha ngeke akusemoya waNkulunkulu imanipulation lenye ekujuleni nasebubini bayo ungammanipulate umuntu nangekugula hayi ukuthi abantu abagula bazalwane kepha ungambamba umuntu ngekugula athi uthi uyahamba uthi ngiyafungishiya naba sekufuna wonke umuntu athithitele anake nangilofako nalohamba kwangahambi nalohambile abuye bazalwane ningive kahle akusho ukuthi umuntu akaguli nami nje mangigula ngiye ngifise ukubabona bangicabanga but imanipulation ngesikhathi sokucontrola idirection yemuntu ngento lekuphethe uthi akasukwenda ini akende ini lo moya ke ngiyawesaba ngiyawenyanya ngoba nasemakhaya kungendeke ikakhulu thina bobabe lesinema privilege ukuthi sithi inhloko emakhaya kungendeka sihole emakhaya ethu by the spirit of control manipulation spirit of fear sibesabise bese nami ningikhulekele ngoba nasebandleni singaba khona spirit of control esikhundleni sekuthi sithi inthando lemnanzi ngeyakho Nkosi inthando lemnanzi ngeyakho Nkosi mawungalaleli Jesu ngingibani ukuthi ngingakucontrola ngekwesabisa ukuthi mawungakhokhelisha umuntu awugama kumbala sengwethuselani ngekugama kumbala ngoba angikhulume liqiniso laNkulunkulu kuphela nje uthatha ibonela uNkulunkulu wena naye nitawusothana kepha moya wecontrol uhambe bese ufaka kwesaba uthi uyahamba nje uhluthenza umbala makuthi kuluma umbala nje uthi kuza kusile into lesho ngumfundisi spirit of control unfortunately bese ucala aba umuntu longena blessing esikhundleni sekwesaba uNkulunkulu lone blessing yakho may God help us ebuholini bethu emakhaya nalapho asibeke khona emisebentini umthandazo wami usekuthenini mangabe lo moya sewukuthelile waphila under control you no more exercise yourself your will uyathi ukuthi sewuyini kuthiwa yini nasi nangumuntu nangilo umkhobo sewaba ngumkhobo nje la ushona khona kungathiwa hey ujika bangasho nekuthi basho kuwe kufa nje lifi lithi hey uyajika uvuka kungasisikhathi sekuvuka uve ngathi bayakubitha because you are so much under control uthi mawudla kube ngathi udla embe kwashayilokhi ungayidla ikhentaka ukweleta but bazalwane I'm not talking against bo Shylock niyeva bazalwane makabe ibhizinisi yakho leyo but nje ngikhuluma ngalama clients ngathi thina singema clients bothi mangabe ukweleta Shylock ikakhulu awusambhadali njengalokhu navumelana ngema terms uhlala njani eKFC ukhululeke sewumbona chamuka
ngoba umida licatha nemathambo kuvele kuthi kwinhli kube kwehla sekukwekhama kokubamba ngoba awufuni azacabange ukuthi unemali. Spirit of control. Nala kumele ngawukhululeke khona ekhaya. You are not free. Uhamba ukhuluma ngekucaphela ukuthi ngihamba engabe sengithitenike. Spirit of control. Wabale amagama akho. Spirit of control. Ungaze uyabona mase uchachadela ungathi ukuthi wende kona umixa kona yini engabe ngikucela manje noma ijuice uthi uyadiphendvula uthi mathi uyakubuka kucitheke kani ngoba sewuyabona kumbe angimekisi kona. Spirit of control. Uthi Paula niloyo ngibani kusho ukuthi it is possible ukuthi uloyeke ngekuthi ungaphili ngaphasi kweliqiniso. I pray that the Spirit of God, the Spirit of truth, will liberate us. Moya waNkulunkulu usinike inkululeko mbamba. Singendi tintfo ngoba sesaba, sende tintfo ngeluthando. Sende tintfo ngoba tihambisana nalo nguwe uNkulunkulu lamdalile. Lo nguwe uNkulunkulu lamdalile. Ngolukhunyana kimi not unless ngihanjelwe ngimoya kwathi angijayive. Ngolukhunyana kuthi ungangikhanza estadium ngimemeta ngizubazuba ngigitsa ya wena but kulabanye kulula. So ngoba kuwe kulula kuthi ungabemeta ungabese uthi angimemetileni ngoba sifanana. Spirit of control. Nami ngivumele ngihambisane nawe. Allow you to be you. Uyathi mangala stadium ngizube ngigitse ngimemete kukhona futhi labangeke bangibone. No munye uthi simbonile basi labanye hayi akusuye le ndlela omchaza ngayo akusuye lo. Goshosbek operator lesinye spirit. May we only operate according to the Spirit of God, not spirit of man. Because God wants to bless that man lamdala hayi lo lasasithombe salabanye. Ngoba umthakathi ukwakha ube sithombe sakhe hayi lesaNkulunkulu. Spirit of manipulation. Babelo ngcwele ngamoya wakho nangelivi lakho Nkosi ngiyacela lamuhla ukuthi kube khona umoya wengoluleko ebandleni lakho. Usicolele babe ebuntwini bethu la khona sithe sikhuluma liqiniso lakho kanzi kumbe sesenda buthakathi. Ngikhuleka Nkosi nasemakhaya njengaloko wena Nkosi wasibeka ngenhloso ukuthi sibe baholi nasemakhaya singemadvodza sibomake. I pray for the spirit of liberty ukuthi emakhaya ethu kwesatshwe wena ngedulo kwakhe wonke umuntu. Kungabi idigi delulaka mabasiva abantu bethu. Kungabi idigi denvukuthelo that controls them. Balingise magundwane mabonakati. I pray that the Spirit of Jesus Christ will set us free so that we dwell in the presence of the Lord. I pray, Lord, that you'll open our eyes to see the riches in glory in Christ Jesus. Siubone lo Umcebo lo KuKhristu. Silibone lelifa
lesinalo kuKhristu. Bese silingisana both sithi angeke semukwe. Bese silingisa Mose lo wathi kungcono kubitwa nekuhlazeka ngingabitwa ngekuthi ngingumntwana enkosi kepha ngibonakale ngwaKhristu. Mangabe kumele ngikhethe kulolo bili Nkosi siphi indlela yokukhetha umcebo loNkristu. Silumule Nkosi emcebeni longesuswa kithi. Silumule emcebeni lesingasuswa kuwo. Thank you Jesus. Buze ukuthi singakhali njengebani belive. Sathi ukuthi sinemcebo longeke uthindwe. Noma inyama yethu nemagama ethu angathindwa sinemcebo longeke uthindwe. In Christ Jesus we have a secured inheritance and riches. Hallelujah. Thank you Jesus. Akube lithumo kuwe Nkosi manje kuze kube phakade. Amen. Amen.